Dan pegawaian angges-angges di kamari Bagong. Berkabar ya boga bonteng ya. Bisa meren di ala sagede kieu mah meren beh lancar kabehan. Sagede-gede kieu tah di alana yeuh. Barang bagus nota bagus, lancar kabehan. Berkabar. Berkabar geng, berkabar. Buncis ready. Terong aya, seledri habis. Soleng aya. Bonusan atuh bonteng. Tuh orang mana ya? Orang mana kah? Teh? Pamungguan, pas Sabtuan. Kata Cilembu. Tetangga. Gitu. Oh, tetangga cenah teh tuh. Sana sih ada. Imati tinggi lain tetangga. Oh, tinggi Nah, berapa? iya 5.000 nih 8.000.